here in Kirima Esharirie, Baroko area. The main purpose of coming here is just to open up about our youths. I'm an orphan and I want to kutetea au kina orphans kama wa orphans wenzangu, at least ndio tukue na empowerment. Orphans empowerment, families and people's migrations after parents die. Inamaanisha mtu yoyote ukiwa kwa familia, mzazi wako akikufa haunanga maisha tena. Hiyo kitu ni kama inasahaulika. So you start losing yourself, you start going for medicine and loitering. Sasa hiyo kitu ndio imenileta hapa, hiyo agenda. At least nikuwe nikitetea au vijana. In case of anything, mtu anasimama, hata mzazi wake akikufa, unasimama imara. Another thing is about our environment. Our environment imekuwa too bad because of abnormal rains due to global warming. Inasababisha droughts which has caused great hazard, lack of water and pasture for wildlife. Hii sasa yote inasababishwa na global warming, has caused great impact of breeding site of amphibians and destroying all due to harsh warm climate. Hiyo sasa inaletwa na climate. Sasa inafaa tunapanda miti, tunapanda maembe, tunapanda miti yoyote ili mazingira yetu ikue safi, na ili hata wanyama wetu wapate maji. Like here in our area, maji inakosa kila wakati because of the lakes zimekuwa dried. Hiyo ndio ina cause climate yetu ikue worse. Mwisho kabisa, ningependa kuomba na tuombe Mungu sana, at least kila kitu iende vizuri. Actually, in a kindness, I wish all nikuwe at least nipate job yenye naweza omba kwa government, at least any job, wani employ na any job, any kind of job. Sijakataa job yoyote. At least ndio nikuwe nikisimama na youth wenzangu, nisimame na wazazi wenzangu, na wale wote watoto mayatima, wote hawana wazazi, wote wanahangaika. I was been here for about, like, today is my third day now. Sahi nimestart siku yangu ya 3. Siku yangu ya pili iliisha saa 6. Nikastart siku ya 3 sasa. Namaliza hii occasion by kesho saa 6. Na nataka niende masaa 74 hours. So my main aim ya kukuja hapa ni kutetea orphans wenzangu na wayouth wenzangu. At least kila mtu asimame imara. Tuache kuhangaika. Kila any day, kila mtu anaamuka kuhangaika anytime. Tukue imara, wakubwa wetu watusupport, at least ndio tusimame. Kwa majina yangu kamili naitwa Samuel Njogu Kariuki. Naishi katika hii eneo. Jambo langu ningesema, huyu msichana alikuja, akatukuta mzee wako pale, akatuambia ako na issue fulani. Akatuuliza tunaweza msupport. Tukamwambia kama ni kitu tutasaidia watu, tutakusupport, ndio tutaweza. Maana sisi hatuna fedha, tuko job, kuja kumkaisha, taka tu maji, amekea tudogo. Ndio tuko hapa. Tuko kwa siku ya 3 leo. Nishayaona hivyo. Kuna watoto wa mayatima wanakaa tu nyumbani hapo. Manako wazazi hayuko kazi. Akienda kama ni mabuti siku moja, anakaa kama siku nyingine bora hajapata mahali ya kupata pesa ama chakula. Sasa nikaona ni vizuri hata mimi nimshikilie ndio asiangukie hapa, na ako na jambo mzuri. Hamari toma kwa jita Jeni Jerry wa Githeo.
itura nä gå kå icaririe nä mbarå kå icaririe na hĩndĩ ĩrĩa mũirĩtu ũyũ ahũtũkagĩra haitũ thome tondũ nĩ ahũtũkĩire haitũ thome agĩtũhe mathĩna marĩa enamo na agĩtũhe rĩcia rĩrĩa enamo nĩ twaiyũkirie ũndũ ũcio na tũkĩoya nĩ wagĩrĩire tũkĩmwĩra angĩkorwo matua maimĩte thĩinĩ wa ngoro yake rĩ Ngai nĩ akũmũhe hinya na twamwĩra Ngai nĩ akũmũhe hinya no kũhoya twahoire na akĩoya jukumu agĩũka gĩikaro gĩkĩ na nĩkĩo ambĩrĩirie mũthenya ũcio wa aramithi mathaa ma thaa thita ambia mathaa macio ma thaa thita rĩ o ithuĩ na mũtumia ũngĩ akĩgeraire haitũ rĩ nĩtwamũmĩrĩirie na tũkĩmwĩra nĩ tũrĩkĩmũkundagia tũmaĩ tũkamũrehagĩra kaglucose nĩgetha ndagagĩkahuke mũno ũguo nĩtuonire nĩ rĩega mũno na tũkĩmwĩra athiĩ na mbere na ndakae kũnyegenyũka nginya target yake ĩgĩkinyanĩre rĩu nĩtwakĩmwĩrire ehe hinya nĩ tondũ maũira wa ma ciana cia ndigwa nĩcikoragwo ciĩ handũ horu mũno na itirĩ handũ ciririkanagwo nĩ tuge ona makuo monaga kaĩ makinyĩte mũico wa mũtũrĩre na nĩ wega biũ biũ okire kũrũgamana nao nĩgetha tũrore kana ona thirikari kana no ĩkĩigue ũndũ ũcio thĩinĩ wao ĩna mũrigo igũrũ rĩa ciana ici cia ndigwa nĩ twakenire mũno nĩ ũguo eyaririe na tũkĩmwĩra Ngai amũrathime na amũhotithie nĩma ciana cia ndigwa citũrĩte cikarĩte ta ciana ciakinyire mũico wa mũtũrĩre na ithuĩ tũgakĩona nĩ eciria wega na tũkĩmwĩra ehe hinya na athiĩ na mbere nĩ agũtobora Ngai amũrathime. Kwa majina yangu ni Anton Mwangi na naishi hapa mji wa Mbaruku Chariria. Mi na support idea yake ya kuhusu mazingira. Mazingira yetu ukiweza angalia sana yameharibika. Ya miti hazipandwi ni kukatwa tu. Yaani juu hata miti unafaa kupanda moja una replace na mbili. Sasa wamekata miti mingi hazipandwi. Maji ndio hiyo imekosekana na pia kuhusu hili swala la orphans. Wako na shida mingi sana, vyakula hawapati, shule masomo pia hawapati. Yaani sasa hata ukiweza angalia unawapata tu kwa barabarani, wanabadilika wanakuwa wezi na pia ni kwa sababu ya wazazi wao. Wazazi wao maybe wengine walienda wakawaacha, wengine waliaga, sasa ndio maana wanapitia hizo challenges. Mimi nakubaliana na hiyo idea yake kwa sababu itabadilisha maisha pia mpaka ya orphans. Asante.